Maina ba telefusen nyo masih ba kazoites keriso. Moroi ba studio mini hele mau ministeri mau vai rama ira ina fefu. Salam holistik. Taro mali lo walangi kedas to bali berhuhuo te hala moroi ba zura. Yesaya fazasara ngabua fele ene irugi 20 imane taro mali lo walangi. Misasai ami mihauge ami mi hetam buah-buah sila seki anda kami, fabai uila saai. Mi bato pamazeki sila seki. Mi famaha ami babolau si seki. Mi gohi zatule. Mi orma elala bazama kau abenia. Mi ohe balala huho sila ama, sila ina. Mi fatuna huho la kambanua. Mi tabu, iwa Yehova. Datalau faera. Heno hula gasumbo ba oyo horemi. Bahula muko safusi dania. Baheno hulam baruluo ba oyo. Bahulam bumbiri-biri dania. Nasedena ami bana soloe. Bami azi seki badana. Bana tekemi. Bana fabali ami. Ba embabazi eli ami dania. Noa sa Yehova zanguma irugi da tahono gede da manganda ita. He hani amoni ai bago talu ama baba mahobu aga. Bokai de dema botohi ba de dema hadia ia zomasi moriba da romalima andai. Ia duhu. Irama ina ba telefonnya masih bakazo etes keriso. Omuso de dedam babondrugi Angohorita Bawasifulu Andre Basambua kisah yang sangat penting, yang sangat bersejarah terjadi bagulidana, dan ini mengubah juga sejarah dunia. Yaitu Bapak Masindro nifoti gereja Protestan. Alu ada meta lunga fulu asaran Bawasifulu. Anda ba inata la foto ya da inata reformasi. Irugi makare obabua de fefu gereja. Secara khusus gereja yang beraliran Protestan. Baba omusodede baba neretede reformasi nifalua Martin Luther. Andai ramai raina ma obai rai ama fefu mamane salam reformasi. Reformasi ramai raina na tahauge tabaso na tahauge tafaigi babo to badededa Martin Luther yande samesa enoni lobalangi samesa pastor bahiza me iila baba aurindra ere oya ni faluara zile faudu bazomasi lobalangi oya zai faira moroi badanedane ya iya daromali lobalangi teraterani falua meloda irama iraina la famava zura ni fotei sura bangi fahur bairege dania nasoso bolidao bai mane meloda tetzel sama saya gere meloda yo banano mu lida ba eromo ligefe namu be e bakabanaha gefe nahaga meela manaha beli zura bange fahur da'u baba do se kegilu malam siawa noso niha adre aku ya bazoruko ada dannya enoni lobalangi Martin Luther ihauge ange renusi ba aboto badedenia ba fa auri niha ande ha berba ha kedede lobalangi ha berba mati. Nah, itu dia. Hanya oleh anugerah, hanya oleh iman. Heosoda ya iya bazinu musura bah daromali lo walangnya deh. Andai ramai rena ada ni follow Martin Luther metelunga fulu asaran Bawasifulu ifazeki zurania lawaya badadanya siwa bulu alima dalil. Masih wabulu alima bamadal Martin Luther ifalem badal gereja Bawittenberg Jerman bairagi danya fefuni haoila faiki hades halua
Ya ira ere bahwa atau dan nebefe fula la ila la bantah. Tapi ada ni faluarai ke Martin Luther lah kau nia balaukannya cabut fefu pernyataan mada. Bahaya Martin Luther mi fatuna itu sozi salan yo aku. Bayar dan ada selalu ala kucilkannya. I oroi da ira ama ira ina Martin Luther bahwa atozi foto de kenia batera-tera bagi notada ba oya zo dukungnya ia ira para pangeran ba wilayah Jerman ba irege ifasindo Sambrogo Sali labedenya melode aliran Lutheranisme malah kenal ia rugi makane gereja Protestan famadau. Jadi badata ila irama iraina ba amosindo gereja Protestan adalah berwamadau Martin Luther hadiani fadaunya ya ia mampu ia I ombaka ema itegu hadega muata silsuki. Badaromani lo balangi sinotabaso bazura Yesaya Andre ube esito bali tuho nia ya da sasai bahoge. Sasai bahoge. Imane bang abasi fele mege mi sasai ami mi haoge ami. Itahuge fada mi hetam buah silsuki anda kami. Irama iraina hadiam buah sileseki. Ni faluan rono Gizraeli na tabaso bazura Yesaya Andre. Baboto badede da hewisa di faluan rono Gizraeli mane banga buah sitelu. Erebao ba ila zokhya iya bakalide. Ba ila nahagenia. Khozokya iya Andre. Balela ila raodo irono Gizraeli. Siletede banuaku Andre. Ini luar biasa, fehede da eni fa ema Yehova, ifa ema ke Yesaya, me ikoni Yesaya, ya ia da berme irono Gizraeli sae, no olifu ira lo balangi. Duhu masih tetaplah falua ibadah, masih tetaplah fusumangi lo balangi, melalui ibadah, tetapi hadiah zalua ira ama ira ina, olifu ira hakikat ibadah yang sebenarnya itu oroma bambrua-bua. Oroma bambrua-bua hadiah ni faluara irama iraina. Na taila dania bangabua si fele vitu. Imane bada mi famaha mi babalau si seki mi gohiza tule. Mi oroma elala bazama kau abonia. Mi ohe balala huhuo sile ama sile ina. Mi fatune huhuo la kambanua. Leya ira ma olifu ira famalua faomasi banabu leba dedera ni hasilumana leba dedera ni hasitosasa lelau masih azile amasile ina hadeni faluarai duhu la falua ibadah dan seakan-akan ibalingada ezo masih lo balangi na hama ne manune ira hama ne mangande ira na muhede ira mahula ni hasamati. Baik ada selalu satu bapak urisi Roma le hade fa omasi irama iraina lo masi lo balangi banema sumange ni ohemba nuania na le oroma bagamuata si eroma baba malua si sehi baba malua satule dapat mana megesto bali tuho misasai ami mihaoge ami irama iraina sebenarnya hewae afeke ramon rongo dan ngabwa si felena dari rugi si 20 tapi sebenarnya na tahu ge tau sisi badai orang makeda wa Yehova lo balangi dia membuka diri bandono Gizraeli hewa emege moroi furi no itutune he iwis haba afate de dunia bandono Gizraeli he iwis haba ide-ide de dunia bandono Gizraeli iregio bada ifa gelesi bahkan lebih berharga gerbau foma kalide anak berbe kerbau la ila zokhya ira kalide la ila nahagera bairono Gizraeli olifu ira hana hadani faluara yu alain da osoi sama zaki hore andra sonoro olalewani hasino tanama sama zaki hore irao no solau sitefuyu jadi badata ila sahibisa dono Gizraelian no betul-betul saya menyimpang ira moroi bagohita de lo balang ohita de lo balangi manono Gizraeli eda ena eto bali ira hobu-hobu
Daba tabali ra so ini tuyu. So ini tuyu ena baba aurira andre oroma hani halo balangi anda ni sonora. Tapi ternyata tebai la ia gedei so ini tuyu. Le oroma ba so ini tuyu ira. Hija ini faluara silo se kiloma silo balangi. Jadi sinangnya mana mena ba lebah de lo balangi ira. Tetapi kabar baik nia ibe kera kesempatan asalo balangi. Misasai ami, mihaoge ami. Eluahannya lau hana na nomi falua hore, hana na nomi falua zila atule, miroi da osae. Bermeno aboto bade demi meno taune ami, ia da osae miroi da mi bali ami, itu yang disebut bertobat, berbalik. Mi bali ami miroi ga muata sila sehi, mi famaha ami baba malu hasi sehi. Badata ila saya ba irono Israelian dan no balik kebiasaan rava malu hasil sehi. Dabe yo kera lo balangi mi famaha ami. Jadi pelan-pelan mufamaha. Famalu hasil sehi andre mufamaha irama iraina. Mufamaha ba malu hasil sehi. Berenano da no balik kebiasaan magaya hidup eda banga faketede. Ya kan? Fatius sabanabe fangehundege ave notop ahli da usae famatune ave ya dana ena tolak berubah tobali siseki gamuata da biwa lo lagi mi famaha ani belajar berbuat baik, belajar berbuat baik irege secara pelan-pelan berbuat baik amuata siseki bapa ngomasi Tobali gaya dan batanggal telung fulu asaran bawa si fulu da sambo gini kritik Martin Luther ini sama aurin ra enoni melo da oi kini faluara penuh dengan tipu daya tipu muslihat Bapak Masindo osali sebuah baroma bahada ni faluara da wala famaba zura bangi fahur padahal ujung-ujungnya adalah penggalangan dana. Dan ada zaloi pada ira enoni lo balangi ira ere meloda la ila bahwa ini satu kesempatan gay untuk korupsi ira luara wah luar biasa la famaba sa ezura bangi fahor na tujuan awalnya megi ena tostola sodana ba pembangunan gereja baroma. Tapi ada zalono berubah menjadi ajang korupsi. Ajang korupsi bapak ngalui kefe. Dan sangat ikritik daun Martin Luther. Ikritik si baik kehebi sama orang ni meloda. Andra ira ama inan yang masih bakal keriso. Mengkere natarongo da romali be deduda. Lo balangi ibe kada kesempatan asa. Babangi hauge amuatada. Nasino amedola no selungu ita. Ibaloi ita ama. Fulie. Ono sino taya. Ibaloi ndauge ama. Na fuli ndauge falalini gera eramu. Na hauge ndauge. Daba yo bada heno hulaga sumbo ba oyo horemi. Bahula muko safusi dadanya. Imane badai data lau faera. Data lau faera hata geluhania. Iwi saba almi ya mini hagulidana. Data lau faera heo zabele ebu apa omasigu kemi. Irama irain dan ni falua lo palang ibo toki badada ni hagulidana ebu aba omasinia heno hulaga sumbo ba oyo horeda bahida satu ibe kesempatan kada baba malalini era-era irege dan irama iraina na nota falalini gera erada ba faluka ita ba musoded
Ibe kata gina tenasa. Fuli. Misasai ami. Mihaoge ami. Ba mi falua buah sisehi. Ya mutolo italo balangi. Salam reformasi. Mengita. Sawagele daro malima tua Yesus ino mamahaya aga. Betolon raga baba malua sisehi. Ena faurima tobalis sumangemu. Badai lo balangi ama no mangandre ba no mangalulun raga. Ya duhu. Salam holistik.